Želim da se zahvalim Udruženju naših dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine, njihovim potomcima i poštovalcima i u svoje ime svih danas nagrađenih. Kada dobijete priznanje za očuvanje ovakve vrste tradicija koje neguje naš narod, od onih koji tu tradiciju neumorno čuvaju i odlučno ne dozvoljavaju da ona izbledi i da se zaboravi, onda je zaista to velika čast i jedan veliki ponos, ali i obaveza da u narednom periodu još više zajednički radimo na svemu tome, baš onako kako ste vi radili, predano i ne uvek u lakim vremenima i u lakim situacijama. Zajedno smo obeležili Dan pobede u Prvom svetskom ratu. Bilo je to u našem vojnom muzeju i moram da kažem da ste svi vi, ovi divni ljudi koji su potomci sjajnih oslobodilaca Srbije, srpskih ratnika, sa velikom ljubavlju i tamo radili da se ovakva tradicija nikada ne zaboravi, da se naši heroji nikada ne zaborave i da mogu da počivaju u miru, znajući da ih njihov narod i njihova država nikada neće zaboraviti. To je cilj i ove izvanredne izložbe koja je prirođena u Domu Narodne skupštine sa namerom da kada se proslavljamo 110 godina od pobede u Prvom balkanskom ratu podsetimo i svih podviga slavne srpske vojske. Bila je predvođena i Radomirom Putnikom, Stepom Stepanovićem, Petrom Bojovićem, Božidarom Jankovićem, a priključio je se i ogroman broj dobrovoljaca. Ti ljudi su se neustrašivo borili za oslobađanje, mnogi od njih upravo u ovim ratovima stasavali u ogromne heroje i vojskovođe koji će u godinama posle toga oslobađati i braniti Srbiju i ne samo da su se izborili za slobodu, za našu otadžbinu i za južnu i za staru Srbiju i za Kosovo i Metohiju, već je Srbija iz ovog rata izašla kao najmoćnija država na Balkanu, baš kako su hroničari to i zabeležili. Nažalost, čuli smo to i od govornika pre mene, da se neke od ovih velikih imena iz naše vojske na ovim prostorima još za vreme njihovog života nismo se uvek prema njima odnosili onako kako zaslužuju, bili smo i nepravedni prema njima, neke smo gotovo zaboravili protokom vremena, a ništa od toga suštinski nismo kao narod smeli da dozvolimo da se dogodi. Svi su oni utkali svoje živote u ovu zemlju, ostavili je slobodnom budućim generacijama i upisali se velikim slovima u istoriju. I tu istoriju našeg naroda nikada ne smemo da zaboravimo. Ona je važna da bismo danas, ali i sutra, umeli da gradimo bolju budućnost na ovim prostorima. I balkanski ratovi su i dobar i loš primer za to. Prvi oslobodilački jasno pokazao da se ujedinjeni balkanski narodi mogu izboriti za slobodu i da izgrade bolji i kvalitetniji život na ovim prostorima, dok je drugi pokazao šta su razorne posledice potpirivanja razlike i razdora. Baš zato Srbija danas ne sme da zaboravi svoju istoriju, ne sme da stane sa odbranom svojih nacionalnih interesa i mora i da poštuje, naravno, sve one koji su se za to borili, poštuje i svoje komšije, nudeći inicijativu predsednika Vučića Otvoreni Balkan, koja podrazumeva i ekonomske i druge oblike saradnje u cilju razvoja i stvaranja kvalitetnijeg života za ljude na ovim prostorima, umesto, naravno, svih onih koji su pokušavali da insistiraju na ostrašćenim razlikama i da nas guraju samo u veći jaz i veći ponor. Upravo zbog toga želimo da zajednički budemo na pravom koloseku moderne, razvijene i bogate Evrope. Upravo znajući koliko smo cenu skupu platili zbog svega, koliko smo skupu cenu platili za slobodu našeg naroda, mi danas ostajemo čvrsto opredeljeni da jačamo svoju vojsku, da jačamo svoju državu sa ciljem, baš kao što je rekao general Stupar, da ga parafraziram, da je nikada ne upotrebimo, a da ona uvek bude tu, da bude garant i naše suvereniteta i naše nezavisnosti i naše samostalnosti. Vama još jednom ogromna zahvalnost za sve ono što ste uradili u prethodnom periodu. Hvala udruženju i hvala svim ljudima koji su danas dobitnici i oni koji su se borili da se sećanje na heroje Srbije nikad ne izgubi i nadam se da ćemo se i u narednim godinama često sretati na obeležavanju još značajnijih pomena u istoriji svih onih ljudi koji su našu zemlju u velikoj meri zadužili.